дуруд ба шумо тамошобинони иззатманд. барномаи пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакен пешкаш мегардад. ба шарҳи гузоришҳои хабарнигоронамон аз шаҳру деҳоти Панҷакен таваҷҷӯҳ фармоед. дар студия бо шумо Фирӯза Одилзода ва Исмоилҷон Холов. дар нишасти матбуотии роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба саволҳои хабарнигорон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва дигар масъулин посух доданд. нахустин нишасти матбуотӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ Санавбар санаи 8 феврали соли 2021 дар толори иттилооти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен баргузор гардид. дар ин нишасти матбуотӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори риёсати шуғли аҳолии вилоят Нодирӣ Ширмуҳаммад низ ширкат варзид. дар оғози нишасти матбуотӣ ба намояндагони воситаҳои ахбори омма варақаҳои иттилоотӣ оид ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Панҷакен дар соли 2020 ва нақшаю вазифаҳо барои соли 2021 пешниҳод гардид. дар нишасти матбуотӣ аз тарафи хабарнигорони воситаҳои ахбори омма ба раиси шаҳр пиромони идомаи сохтмони канали Халифа Ҳасан, соҳилбандии қитъаҳои хатарноки дарёи Зарафшон, коркарди фасфарид дар мавзеи ревади ҷамоати диҳоти Хурмӣ, санаи оғози сохтмони роҳи оҳан аз вилояти Самарқанд ба шаҳри Панҷакен, омодагии ҷиҳати таҷлили 80-солагии устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ ва дигар масъалаҳои мубрам пешниҳод гардид. раиси шаҳр вобаста ба масъалаҳои марбут ҷавобҳои хешро иброз намуд ва изҳор дошт, ки воқеан масъалаи идома додани сохтмони навбати дуюми канали Халифа Ҳасан таҳти назорати бевоситаи раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен қарор дорад ва мо тасмим гирифтем, ки дар ин самт бо фароҳам овардани имкониятҳои мавҷуда ва истифода аз манбаъҳои гуногун ҷиҳати таъмини обҳои полизӣ чораҳои мушаххасро амалӣ созем. дар бораи соҳилбандии қитъаҳои хатарноки руди Зарафшон раиси шаҳр изҳор дошт, ки воқеан ин масъала таҳти назорати ҷиддӣ қарор гирифта, ҳамзамон аз тарафи роҳбарияти идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрӣ оид ба ин масъала ҷавобҳо пешниҳод гардид. дар бораи бунёди як корхонаи коркарди фасфарид дар ҷамоати диҳоти Хурмӣ, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт, ки воқеан гурӯҳҳои корӣ ин масъаларо таҳти назорат қарор дода, барои ба фаъолият оғоз намудани як корхонаи коркарди фасфарид ба ҳукумати кишвар вазорату идораҳои марбута пешниҳодот ирсол шудааст ва мо умед мекунем, ки воқеан ин масъала ҳалли хешро меёбад. дар бораи оғози сохтмони роҳи оҳан аз вилояти Самарқанд ба шаҳри Панҷакен, ки аз тарафи раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода эълом шуда буд, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба хабарнигорон иттилоъ дод, ки дар ин бора вазорату идораҳои марбутаи кишвар супоришҳои мушаххас гирифтанд ва дар доираи ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷиҳати оғози сохтмони роҳи оҳан аз вилояти Самарқанд ба шаҳри бостонии Панҷакен албатта тасмим гирифта мешавад ва он гоҳ мо барои мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен
توسط رسانه‌های خبری اطلاع می‌دهیم. درباره تجلیل 80مین سالگرد بزرگداشت استاد لایق شیرعلی، خالق‌زاده عبدالخالق به خبرنگاران اطلاع داد که این چاره‌بینی با نقشه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین وارد کرده شده است و پیرامون نوشتجات در بالای قصر به نام استاد لایق شیرعلی اطلاع داده شد که از طرف شعبه معماری و ساختمان شهر طرح آن آماده گردیده روزهای نزدیک این نوشتجات نصب خواهد شد. در خاتمه نشست مطبوعاتی اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالق‌زاده به نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه اطلاع داد که ما یکی از سمت‌های اساسی فعالیت خویش را در همکاری با رسانه‌های خبری می‌دانیم و آماده هستیم که در هر وقت درخواست، فکر و ملاحظات و پیشنهادات کارمندان واسطه‌های اخبار عامه را مورد بررسی و اجرا قرار دهیم و امروز درهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین برای خبرنگاران باز است. هدف اساسی ما یکجا و در یک سمت برای بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم پنجکین وسط کارهای آبادانی و سازندگی و استقبال سزاوار 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو دستور و سفارش‌ها نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи вакилон ва маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд идома дорад. дар ин бора ба гузориши хабарнигоронамон таваҷҷӯҳ намоед. дар ҳавзаи интихоботии панҷакин рақами 23 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд корҳои омодагӣ ба ин маърака идома дорад ва дар ин бора мусоҳиби мо чунин андеша баён дошт. юнуси саид кенҷа муовини раиси комиссияи ҳавзаи интихоботии панҷакин 23 дар асоси моддаи 48 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи гузарондани интихоботи вакилон ба эвази вакилони хориҷшуда инчунин тибқи қарори комиссияи вилоятии интихобот вакилон ба маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд даъвати шашум ба эвази вакилони хориҷшуда дар ҳудуди шаҳри панҷакин ҳавзаи панҷакин 23 ташкил карда шуд ки 11 нафар шомили ин ҳавза мебошанд. дар асоси қарори комиссияи ҳавзаи интихоботии панҷакин 23 дар ҳудуди ҳавза 8 участка фаъолият мебарад. шумораи интихобкунандагон 15261 нафар мебошанд. тибқи қарори комиссияи ҳавзаи интихоботии панҷакин 23 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд даъвати шашум ба эвази вакилони хориҷшуда дар бораи ба қайд гирифтани номзадҳо ба вакилии маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд 3 нафар номзад ба вакилӣ пешниҳод шуданд. нахуст наҷмиддину фирдавс устоди донишгаҳи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакин ба тариқи худ пешбар, дуввум рӯҳулова фирӯза сармуҳофизи осорхонаи ҷумҳуриявии таърихии кишваршиносӣ ба номи абу абдулло рӯдакии шаҳри панҷакин ба тариқи худ пешбар ва саввум дар асоси қарори конфронси 23-ими ғайринавбатии кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакин муҳтарам холиқзода абдухолиқ санавбар пешбарӣ гардидааст. дар айни замон комиссияи ҳавзаи интихоботии панҷакин 23 фаъолияти мӯътадил дошта аз болои 8 участкаҳои интихоботии ҳудуди ҳавза назорати қатъӣ бурда истодааст. хабарномаҳое ки аз комиссияи вилоятии интихобот дастрас шуданд ба ҳамаи участкаҳо тақсим карда дода шуданд. бо итминони комил иброз медорем ки интихоботи қарибулвуқӯъ дар сатҳи баланд доир мегардад ва аз мардуми шарифи
شهر پنجکین خواهش می‌نماییم که در انتخابات فعالانه شرکت ورزند و به نامزدهای ارزنده خود آواز دهند. بعد بازی در حوزه انتخاباتی پنجگین رقم 23 مباوش است که انتخاباتی رقم 237 که اون در بنای مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 15 جایگیر شده است آمدیم. رئیس участка انتخاباتی رقم 237 باید به انتخابات وکیلان و مجلس وکیلان خلق ولایت سوق صاحب نخیب سند خواهید. در участка انتخاباتی رقم 237 باید به انتخابات وکیلان و مجلس وکیلان خلق ولایت سوق 2387 نفر انتخاب کنندگان در ریاست گرفته شدند. از آنها 1165 نفرشان زنها، 5 نفر بار اول آوازدهندگان. участка انتخاباتی در عین حال آمادگی دیده ایستاده است. خبرنامه‌ها حاضر دسترس شده ایستاده است. از آن участка انتخاباتی آمادن انتخابات رو در سهم بلند سیاسی گذران. بازدید یکجایه با اعضای کمیسیون ولایتی انتخابات شاهرخ شریفوف در участک‌های انتخاباتی دیگر هم نشان دادند که آمادگی به معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان با مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت خوب ادامه داشته، کارهای تشویقاتی ترغیباتی با اشتراک مسئولان участک‌های انتخاباتی جریان دارند. با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین جهت تشویق و ترغیب پیام اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی در جماعت‌های دهات با ساکنان ملاقات دایر گردید. طبق نقشه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین برای بررسی بندهای پیام ارائه شده اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مجلس عالی با ساکنان جماعت دهات خلیفه حسن در تالار شعبه معارف ملاقات برگزار شد. در ملاقات معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده، نماینده‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، دکتر علم‌های فیلولوژی نورعلی نورов، دиректор کتابخانه ولایتی به نام تاجخواجه اسیری میرسیدов بهرام اشتراک داشتند. ملاقات را معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده افتتاح نموده مهمانان را به دیار باستانی پنجکین خیر مقدم گفت. سپس رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده و نماینده‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت نقطه‌های اساسی پیام امساله پرزیدنت مملکت را به ساکنان جماعت دهات خلیفه حسن شرح و ایضاح دادند. امروز ساکنان جماعت دهات خلیفه حسن با مهنت حلال و باثبات خویش زندگی آسایشته داشته شکر صاحب استقلالی میکنند و از اعتماد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت سازندگی مردم روح بلند هستند. همچنین همین گونه ملاقات با ساکنان جماعت دهات لایق شیرالی در دهه نوآباد صورت گرفت. در این واقعه نماینده‌های حکومت دولتی ولایت سوخت رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین به سخن برآمده از جنبه‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی پیام پیشوای ملت حاضرین را آشنا ساختند. نماینده‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین در سخنرانیشان قید کردند که پیام ارائه گردیده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی و مردم جمهوری همیشه تحولات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در جامعه به وجود آورده بهر پیشبرد آن راهنمایی است. دиректор مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 جماعت دهات لایق شیرالی با گروه ترغیباتی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین از نام ساکنان برای برگزار نمودن ملاقات عرض سپاس نمود. خوش آمدید مهمانان عزتمند، اینجا قدم رنجه نمودید بهر دستگیری پیام پیشوای معظم ملت
بار دیگر شما را به دیدار استاد رودکی و استاد لایق خوش آمدید میگویم و از نام اهل همین جماعت دهات لایق شیرالی بار دیگر برای صحبت ناب شما یک جهان تشکر گفته ایستاده با امید باز آمدن زی رفتن خورشید دور نیست گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. شما را بار دیگر خوش آمدید бовар дорем ки паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои сокинони шаҳру деҳоти панҷакен дастур асту баҳри расидан ба ҳадафҳои миллӣ онҳо дар қатори дигар сокинони ҷумҳурии азизамон сарҷаму муттаҳид гардида камбудиҳои ҷойдоштаро бартараф мекунанд ва барои рӯзгори шоиста софдилона меҳнат менамоянд. идомаи барномаи пайғом. дар маҷлиси навбатии ситоди соҳаи кишоварзӣ масъалаҳои омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ, ҳолати таъмири пойгоҳҳои обкашӣ ва тоза намудани каналу ҷӯйборҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, нақшаву вазифаҳо муайян гардиданд. дар ҷаласаи навбатии ситоди соҳаи кишоварзӣ шаҳри Панҷакен асосан ду масъала омодагиҳо ба кишту кори баҳорӣ бо мақсади иҷрои дурнамои кишти зироатҳо барои соли 2021, рафти корҳо дар каналҳои худҷорӣ ва ҳолати пойгоҳҳои обкашӣ ва фаъолияти ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. аз рӯи масъалаи якуми ҷаласаи ситод сардори раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакен Ғолиб Гадоев ба сухан баромада пиромони ҷанбасти соли 2020 ва нақшаи вазифаҳо барои соли 2021 гузориши муфассал дод. ӯ таъкид намуд, ки дар соли 2020 дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ба майдони 15380 гектар кишти зироатҳо анҷом дода шуд. ҳамзамон ӯ изҳор дошт, ки аз тарафи хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷамоатҳои деҳот ба истиснои ҷамоатҳои деҳоти Чинор ва Хурмӣ бинобар дурнамои пешбинишуда нақшаи кишти картошка иҷро нагардид. ҳамзамон дар ҷаласаи ситод таъкид гардид, ки ба санаи 9 феврали соли 2021 дар майдони 15186 га шудгори заминҳо ба анҷом расонида шуд. дар гузориши хиш Ғолиб Гадоев изҳор дошт, ки дар соли 2021 мо тасмим гирифтем, ки дар майдони 4800 гектар кишти картошкаро анҷом диҳем. ӯ ҳамзамон таъкид намуд, ки захираи кишти картошка дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот ва хоҷагиҳои кишоварзӣ ба талабот мутобиқат надорад. ҳамзамон кашондани тухмиҳои босифат аз ноҳияҳои кӯҳистони Масҷоҳ ва Диваштич хеле кашол меёбад. дар ҷаласаи ситод пиромони масъалаи дуюми он оид ба омодагии шабакаҳои обрасонӣ ва каналҳои худҷорӣ ба мавсими нав гузориши намояндагони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ инчунин ассотсиатсияи истифодабарандагони об шунида шуд. вобаста ба ин масъала раисони ҷамоатҳои деҳот ва дигар масъулин гузориши муфассал доданд. ҷаласаи ситоди соҳаи кишоварзиро сардори раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакен Ғолиб Гадоев ҷамъбаст кард. ӯ бори дигар изҳор дошт, ки то ба ҳол масъалаи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ ва таъмиру ба мавсим омода сохтани шабакаҳои обрасонӣ дар сатҳи паст қарор дорад. мо бояд дастури супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғ ва шахсан дастури супоришҳои иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқро дар ин самт бо як масъулияти баланд иҷро намоем, зеро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироҳаи паёмашон бори дигар таъкид намуданд, ки дар соли 2021 истифодаи оқилонаи обу замин барои таъмини амнияти кишоварзӣ ва бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ
ارزان یکی از عامل‌های مهم به شمار می‌رود. ساکنان کوچه борбади марвазии маҳаллаи зардолузори шаҳр ҳашари умумихалқӣ ташкил карда як қисми кӯчаро дар гузаргоҳи дуюми ин мавзеъ шағалпӯш намуданд. гузориши дигари мо дар ҳамин бора. тамошобинон азиз, мо ҳоло дар кӯчаи борбади марвазии маҳаллаи зардолузор дар гузаргоҳи дуюм қарор дорем. инҷо бо иқдоми сокини ҳамин маҳалла, ҳамин мавзеъ ҳашари умумихалқӣ бобати ободонии ин кӯча ташкил шудааст. ба гузориши мо таваҷҷӯҳ намоед. تشکیل حشرهای آبادانی در محله زردالزار شهر رئیس کمیته محله مطلب قربانوف به حکم عنعنه درآمده. چنین اقدام از طریق اهالی دائما دستگیری می‌یابد. ما با اهالی تصمیم گرفتیم که همین کوچه‌ها آباد کنیم، سنگپوش کنیم، سنگچال بیاریم که همینجا وقتی که باران میبارد لای میشد. من حاضر با تشبث صاحب کاران من همین کوچه آباد و زیبا شده است. نه اینکه صاحب کارو، همین اهالی هم همین محلی گذر هم بهش سهم دارد. سهم دارد که همینا همینجا به سهمش گردانده است. من کار کرده است، یاردم کرده است. من مبلغش خداشون داده استیم. من سنگچال آورده است، ماشینا کتی من بولدوزر آورد، من اینجا هوار کرده استیم. من همینا به رحمت این به مناسبت 30 سالگی جمهوری تاجیکستان میباشد که من هم یک دلانه یا برآمده همینجا آباد زیبا کردیم، جاهای تازه کردیم. در کار تخت و انوار و شغل‌پوش نمودن گذرگاه دویم کوچه борбади مرکزی محله زردالزار از تکنیک ثمربرانگ استفاده می‌بردند. برابری رئیس محله قربانوف برای ثواب همین کار کردیم. محله آبادانی اصول بابای حشر را در این موضع چی خرد و چی بزرگ جانبدار نمودند که عثمان قل علیموف از جمله آنهاست. برابری قربانوف تمامی گذر منمین کوچه‌مان را آباد و زیبا گردانده استیم. گذر لای بود را گشته نمیشد. ما شهروندان خواهش میکنم که همه گذرشون را تازه کرده آبادانی و شهر کنند. مهنت اهلانی حشرچیان کاری مرتب تکنیکا که با آنها شغل آورده راه را تخت و انوار میکردند و تشبث سخاوت ساکنان از جمله طالب قربان و الهام کاملوف دلیل بود که در این منطقه شهر وظیفه‌گزاری‌های اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق را جهت وسیله کارهای آبادانی سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان خوب احساس کرده و به آن پیروی می‌نمایند. برای ساکنان محله زردالزار شهر پنجکین به هم آمدن حشر تشکیل کردن و آباد نمودن محل زیست خویش با حکم عنعنه درآمده است و امروز هم ما احساس کردیم که اینجا همت و سخاوت ساکنان این محله خیلی زیاد است و بیهوده هم شاعر نگفته که بر کاری که همت بسته گردد اگر خوری بود گلدسته گردد. یزدان قربانوف شاعر صادق از محله زردالزار شهر. با توجه شما ادامه برنامه پیغام با فرمایش سرداری ریاست فرهنگ ولایت سوخت در قلمرو ولایت آزمون سرودهای سرباز گذرانده شده ایستاده است. دور شهری آزمونی مذکور در تالار خرد کاخ فرهنگ شهر پنجکین خاطرمان گذرانده شد. در تالار خرد کاخ فرهنگ دور شهری آزمون ولایتی سرودهای سرباز گذرانیده شد. در این آزمون 14 نفر جوانان صاحب استعداد از شهر و دهات پنجکین بانی هم قوا آزمایی نمودند. آزمون با مقصد تربیت معنوی نسل جوان در راه خویشتن‌شناسی، وطندوستی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به میراث پرقناوت فرهنگ ملی، در ضمیر آنها بیدار نمودن حس محبت به وطن، ارزش‌های ملی، همچنین دریافت استعدادهای نو، بلند برداشتن مهارت کسبی، دریافت بهترین سرود و آهنگ‌های ترنمگر وطن تاجیکستان، بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، سالهای رشد دهات، سیاحت و هنرهای مردمی گذرانیده شد. اشتراکچیان آزمون شرط‌های آن را با مهارت بلند اجرا نمودند.
маҳкамон ғолибонро муайян намуда онҳоро бо тӯҳфаи комиҷрои ҳизбии халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент сарфароз гардониданд. ғолибон аз ин дастоварди худ рӯҳбаланд гашта изҳори хурсандии хешро баён доштанд. ман албатта бо дастгирии устозам Қаробеков Тоҳирҷон ки ба ин озмун иштирок кардам, хеле ман хурсандам ки сазовори ҷои сеюм гардидам. мехоҳам ки дар оянда ба қуллаҳои баланд расам. албатта миннатдории худамро ба ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон мерасонам ки чунин озмунҳоро пешниҳоди мо мегардонану хеле моро шод мегардонад. ман миннатдории худамро ба ташкилкунандаи ҳамин чорабинӣ мерасонам ки чунин чорабиниҳоро барои ҷавонон барои мо пешниҳод намуданд. ман имрӯз сазовори ҷои аввал гаштам. боз кӯшиш мекунам ки дар озмуни вилоятӣ ҷои сазоворро ишғол намоям. озмуни сурудҳои сарбоз ки бо фармоиши сардори риёсати фарҳанги вилояти Суғд дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят гузаронида мешавад, барои дарёфти соҳибистеъдодҳо ва беҳтарин тараннумгарони ватан мусоидат менамояд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Негмуҳаммад Мирҷонов. аз 15 то 20 феврали соли равон дар марказҳои саломатии шаҳру деҳоти Панҷакент рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ бар зидди бемории фалаҷ гузаронида мешавад. дар ин бора ба мусоҳибаи мо бо директори муассисаи давлатии маркази иммунопрофилактикии шаҳри Панҷакент Хурсанмурод Ҳакимов таваҷҷӯҳ созед. ман Ҳакимов Хурсанмурод Бобоевич, директори муассисаи давлатии маркази иммунопрофилактикии шаҳри Панҷакент. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мо кӯдаконро асосан бар зидди бемориҳои сироятӣ бо ваксина пешгирӣ менамоем. дар мо асосан бар зидди 11 беморӣ ки бо ваксина идора карда мешавад, имзоронӣ карда мешавад. падарону модарони муҳтарам, шумо бояд инро донед ки чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, дар кишварҳои ҳамсарҳади мо аз ҷумла кишвари исломии Афғонистон хуруҷи бемории фалаҷ рафта истодааст. бо фармоиши вазорати тандурустӣ ва иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз санаҳои 15-20 феврали соли равон рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ бар зидди бемории фалаҷ гузаронем. аз шумо падару модарон, ҳамдиёрони азиз, эҳтиромона хоҳиш менамоям ки дар ин чорабинӣ бисёр муҳим иштирок намоед. ягона метавонад иммунизатсияи кӯдакони шуморо аз бемориҳое ки сироятӣ ки бо ваксина идора мешавад муҳофизат намояд, аз ҷумла бемории фалаҷ. зеро бемории фалаҷ ин табобати аниқ надорад, ба фалаҷшавӣ як умра ба маъюбии кӯдакон оварда мерасонад, то ҳатто ба марг оварда мерасонад. дар рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ асосан мо кӯдакони аз синну соли аз 1 январи соли 2016 то 31 январи соли 2018 ба қайд мегирем ки дар даврае ки мо аз ваксинаи ОПВ севалента ба ваксини ОПВ дувалента гузаронидани кӯдакон, анамин кӯдакони синни соли ки чӣ тавр ки қайд кардем аз 1 январи соли 2016 то 31 январи 2018 инҳо сеюм типи ваксини ОПВ-ро нагирифта буданд. бинобар он дар хавфи гирифторшавӣ ба бемории фалаҷро доранд. аз ин лиҳоз мо кӯдакони синни соли дар бора қайд намударо дар рӯзҳои миллии иммунизатсияи иловагӣ ба иммунизатсия фаро мегирем. ногуфта намонад ки гузарондани иммунизатсия ин ройгон аст ва ба шумо инро бояд таъкид кунам ки ҳамаи кормандони тиббие ки шуморо ба рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ даъват менамоянд дар нуқтаҳои тиббие ки барои гузарондани иммунизатсияи иловагӣ ташкил карда шудааст, кӯдакони худро ҳозир намоед ва дар ин самт фаъол бошед. ба як гузориши варзишӣ таваҷҷӯҳ намоед. дар мактаби варзишии шаҳри Панҷакент мусобиқаи кушод оид ба гӯштини тарзи озод гузаронида шуда истодааст ки дар он зиёда аз 120 нафар ҷавонону наврасон ҷалб гардиданд. дар асоси нақшачорабиниҳои муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Панҷакент бахшида ба пешвози рӯзи артиши миллӣ мусобиқаи кушод оид ба гӯштини тарзи озод
байни наврасону ҷавонон гузаронида шуд. дар мусобиқа зиёда аз 120 нафар наврасону ҷавонон байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. сардовари ин мусобиқаи варзишӣ номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Низомов Хуршед ва саркотиб корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш Ҳасанов Садулло аз иштироки фаъолинаи наврасону ҷавонон изҳори қаноатмандӣ намуда қайд карданд, ки гузарондани чорабиниҳои варзишӣ барои ташаккули тарзи ҳаёти солим мусоидат менамоянд. Директори муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳр Облоқулов Деваштич дар суханронияш баён дошт, ки мо бо гузарондани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ диққати ҳарчи бештари наврасону ҷавононро ба маҳфилҳои мактаби варзишӣ ҷалб намуда, онҳоро аз шомилшавӣ ба падидаҳои номатлуб дур месозем. тамошобинони азиз, дар хотимаи барномаи пайғом диққати шуморо ба як эълон ҷалб месозем. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр мутобиқи моддаи 18 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ дар асоси қарори раиси шаҳр аз 29 январи соли 2021 таҳти рақами 21 дар бораи эълон намудани озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ озмуни кушода эълон менамояд. дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент, мудири шӯъбаи ташкилӣ ва корбокадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр як ҷой, маоши мансабӣ 1519 сомонӣ. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр як ҷой, маоши мансабӣ 1519 сомонӣ. мутахассиси пешбари шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр як ҷой, маоши мансабӣ 924 сомонӣ. воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, сармутахассиси шӯъбаи корбозанон ва оила як ҷой, маоши мансабӣ 1131 сомонӣ. ҷамоатҳои деҳот, сармутахассис заминсози ҷамоати деҳоти Амондара як ҷой, маоши вазифавӣ 1028 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳоти Ёрӣ як ҷой, маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ як ҷой, маоши вазифавӣ 1028 сомонӣ. нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти Амондара як ҷой, маоши мансабӣ 841 сомонӣ. мутахассиси пешбар оид ба кишоварзии ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ як ҷой, маоши мансабӣ 841 сомонӣ. мутахассиси пешбар оид ба кишоварзии ҷамоати деҳоти Саразм як ҷой, маоши вазифавӣ 841 сомонӣ. нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти Косатарош як ҷой, маоши мансабӣ 841 сомонӣ. сармутахассис сармуҳосиби ҷамоати деҳоти Косатарош як ҷой, маоши вазифавӣ 1028 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳоти Вору як ҷой, маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ як ҷой, маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ як ҷой, маоши вазифавӣ 841 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан як ҷой, маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан як ҷой, маоши мансабӣ 841 сомонӣ. сармутахассис сармуҳосиби ҷамоати деҳоти Шинг як ҷой, маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. сармутахассис заминсози ҷамоати деҳоти Фароб як ҷой, маоши мансабӣ 1028 сомонӣ. мутахассиси кишоварзи ҷамоати деҳоти Фароб як ҷой, маоши мансабӣ 841 сомонӣ. мутахассиси рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи ҷамоати деҳоти Соҷина як ҷой, маоши мансабӣ 690 сомонӣ. нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти Амондара як ҷой, маоши мансабӣ 841 сомонӣ. нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ як ҷой, маоши мансабӣ 841 сомонӣ. мутахассиси андози ҷамоати деҳоти Косатарош як ҷой, маоши мансабӣ 690 сомонӣ.
тамошобинони азиз, гузориши муфассалро аз нишасти матбуотии роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар идомаи барномаҳои телевизиони Симо тамошо намоед. Ин буд барномаи иттилоотии пайғом. То боздид саломату хотирҷам бошед.